Jirania rail Stationo Kainwi Kupulwng Phekjaknai Eskof Manjakmani Patimungo Khoroktham Borokno arrest Khlaikha crime branch Bohrokni Mung Arun Kumar Ghosh Himanshu Rajib Dasgupta Tangsal Sarigo Bohrokno Hasteo Tubuwi Phaikha crime branch ni Adongrok Tripura Hasteo drugs free Hasteo namnani Hasteo Montri okara Professor Dr. Manik Shahane slogan o samudaye bakshano sajdra tisao kosokre rohorka drugs bania bai kurungjak ruling party ni kisasang neta Montri rok aboni bagino tini hapangni train malkhung bai Hasteo tu bujagai tongo koror rangni Phekjaknai Eskof fentanyl drugs Laitane 17 October Shalmario Jirania rail station 1,07,800 bottle Phekjaknai Eskof Manjakmani yagulo Hasteo ganangai nukjaka ufla kafla hapango asungmani yagulo obono puila kebunai bodolte Hasteo dongosong lukurokni thani lachima singsa ungnani nangkha BJP IPF tite Tripura mothani kathalaijak Hasteo hapang Hasteo lukurok kahamkeno saibano o samungo krangjak tongo hapangni kusuk ojomarok abon bagai paithako haktor hapangni home ministry krakdaki mungbai Patimungo tei chaitugoi naituk mungo ongkhornani nangkha crime branch Tangsal Sarigo Bohrokno Hasteo Tubuwi Phaikha crime branch ni Adongrok chaitugoi naituk mungo ongkhore Agartala Doleshwar Amsani transport bania khlaine Arun Kumar Ghosh ni nogo red khlaimani crime branch abo haikeno Rajib Dasgupta mungoi tei Khoroktham Borokni nogobo red khlaimani crime branch ni anti narcotics team Phiaba abonslai shikangno nokni khari thangjak Arun Kumar Ghosh tei Rajib Dasgupta paithoko puilano Rajib Dasgupta no Father Hastini arrest Khlaikha crime branch Abon yagulo kokti shala Patimungo Khoroktham tei Khorokni Borokno arrest Khlaikha police Arun Ghosh no Kolkata ni tei Himanshu Jano Delhi ni arrest Khlaikha crime branch Tangsal Sarigo Borokno Hasteo Tubuwi Phaikha crime branch ni Adongrok Tausha Jirania rail Stationo Eskof Manjakmani Patimungo Khoroktham Borokno arrest Khlaikha crime branch ni Shaka crime branch ni inspector Rahul Alam এই পর্যন্ত তিনজন অ্যারেস্ট হয়েছে একজন আগরতলা একজন দিল্লি একজন কলকাতা থেকে কি কেসে তাদেরকে আটক করা হয়েছে জিরানিয়া রেলের যে এসকোপ পাওয়া গেছে সেই কেস তিনজনে কি মানে রাজ্যের নাম বহিরেছে একজন দিল্লির দুজন আগরতলা তাদের নামগুলা অরুণ কুমার ঘোষ রাজীব দাশগুপ্ত হিমাংশু ঝা তিনজনে কি এখন ত্রিপুরাতে রয়েছে না এখন বাইরে কি আরো আনা হবে দুজনে আগরতলায় এখন আর কি কেউ এই কেসে কিছু আপডেট রয়েছে তো বাকিরা বলা যাবে না ইনভেস্টিগেটিং ম্যাটার abo haikeno Patimungo tei sabo krangjak tong abno tei chaitugoi naitugoi tongo tabo crime branch ni Adongrok daktino tei kubun Bohrokno arrest khlainen bage habo ongkhorjak tabo crime branch ni anti narcotics team Raja Khoragul ni Shimi Pronomni Khoroktham Chini Khorang